Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedalun yang bahagia bermandum. Wah, nalung pega video live senyu tengah terpegah tengah na urung telefon. Ana pupu perkara video live nyan sabi-sabi tatim pega. Kayaknya yang tujuan katanya untuk lawan pengkhianat yang terutama sekali dan urung-urung yang kazalim kenyataan yang kedeh kezaliman yang kagelakukan di muka bumi Aceh. Jadi nyo dalam video nyo yang pelelun pesampo saudara metuah, saudara lun, Ban Bandung bangsa Aceh bangsa mulia. Kepingin kemerdekaan daripada penjajah Jawa berhala Belanda nyan kanya. Jadi menemu saudara metuah. Menyo katanya tak kena pejuang, tak kena bila bangsa, terutama sekali katanya harus tam saboh drod. Dan dalam tam saboh drotnya katanya bekna misi-misi untuk tajak pedong saboh-saboh kelompok ataupun saboh-saboh organisasi. Makanya han selesai sampo pajan. Menancit jino. Tak kena jak tuntut damai MOU. Kanya. Ino letat tokoh-tokoh gamdum kajak pegah tuntut butir-butir MOU nyan hai saudara metuah benana depu taktik politik perti pengkhianat yang na dalam partai PA. Nyan terutama sekali. Ben patih habalun. Kenapa dia tuntut lam jino butir-butir MOU karab 17 tahun. Karab 16 tahun kah? Ya, karab 16 tahun. 15 tahun lebih ka. Berarti dicok damai nyan berusaha tahun 2000 padum tahun 2005 bulan 5 tanggal 15. Tanya. Nyan masa wate dicok dimudame gam dengan RI. Jino tajak tuntut jino Aceh merdeka. Cara tertuntut Aceh merdeka nakeh lagi lun pegah buno. Tanyo bekna misi untuk mendirikan satu-satu organisasi ataupun satu-satu kelompok. Yang nilai yang terutama sekali. Yang kedua, damai MOU yang dicok, yang kalih dicok damai legam dengan RI, senjata kabeh dikoh. Yang senjata kabeh dikoh. Ngompu dah kena mu perang. Hanali senjata. Menanci dia awaknya ni kena jak tuntut balik yang butir-butir MOU nyan bener tepu le urang drone saudara metuah karena dana otsus karab habis. Dana otsus karab habis. Maka ka bergerak seperti tokoh-tokoh yang na dalam gam PA nyan, KPA nyan, ka bergerak awaknya. Kalasan tuntut mag 16 tahun yang ka dicok damai pe bangsa Aceh yang ka gerasakan. Nyo politik perti pengkhianat benih-benih harum Belanda ke bawah hadung di muka bumi Aceh yang ka dipelikut perjuangan Indatu katanya. Nyo politik awaknya. Politik awaknya yang perti pembunuh Bandung yang dong atuh. Yang dong atuh pintu berhalanya perti pembunuh Bandung. Perkeh dalam partai PA maupun dalam partai PNA ataupun dalam partai-partai lain. Mamandum awaknya pembunuh. Nyan pembunuh bangsa Aceh awaknya nyan. Awak mu poya-poya. Atih nyawang bangsa Aceh. Jadi urang drone menyon perlet cok jino Aceh merdeka saudara metuah nakuh tapi nah rangkem yang katetop bangsa Aceh. Contoh rangkemnya. Nya rangkem-rangkemnya nakuh perti tokoh-tokoh gam yang kajit kelami Jawa sayanya yang kawajib tapi nah awaknya. Tajak telefon awaknya pu awakah nak kembalikan dalam Aceh merdeka perhana. Memang awaknya ka ditunduk ke Jawa berhalanya hanali dismiki ke perjuangan Aceh. Awaknya timbak poh anjitna pengkhianat. Yang karena benih-benih harum dum mungkin. Yang menyo benih-benih got panena dia lakukan lagi nyan panena dia mentabuh dro. Sedangkan Tengku Hasan Muhammad ditiro hana giu cok damai. Hana giu cok damai yang cok damai nyan nak Malik Mahmud. Itanda tangan li Yusuf Kala watenyan. Behana ne depu di urang drone. Yusuf Kala yang tanda tangan damai MOU nyan. Ino kata greng ino Aceh merdeka. Aceh merdeka harus wajib tapi nah perti pengkhianat yang dalam partai le.
Tampuh pemandum ya awaknya KMLom tak ti politik. Karena dana otsus hanali. Dana otsus tahun 2022 sampai salah batuan kabih hanali dana otsus inuka ranggung lom. Kaya ranggung lom ino ke perkara butir MOU yang berkol nampak ma ke kamat berkol damai 16 tahun ka pegot kau pa boh kitina. Kon kapu merdeka negro yang pap ma ke gaduh kacuk damai ngon penjajah. Nyan ban bangsa ke dipoh kamu pluh ribe tapi hana kasadari ke hai binatang palih. Hana kasadari ke hai binatang palih. Kamu poya-poya tu nyong bangsa Aceh hatu kerenda. Anu yatim piatu yang ka syahid ulungsi di hai binatang. Hana ka peduli. Jino ban karap abih damai ban karap abih jino dana otsus ka pukoma ke lom ka pegah butir nyan si Malik Mahmud empun tang bijeh Yahudi nyan kaje thama gede muka moce menanci tim dakir manaf karya taman kaje thama gede muka moce ya Daini Abdullah tampoh gede yang binatang mendum awak nyan titu haput awak poh bangsa Aceh menanti yang dia Aceh pedi thonan Abu Rada si Rocky penyakit pemandum yang awak poh bangsa Aceh ya. Cuma awaknya yang memandum. Kena ditunduk awaknya ke Malik Mahmud. Awak poh bangsa Aceh ya. Awak poh bangsa Dro. Kena awaknya kon bangsa Aceh. Maka dipoh bangsa Aceh. Malik Mahmud akhirnya kon bangsa Aceh ya. Menjampu kan. Ia boh Madura. Menjampu ngon ia hadas Madura. Pegah itu nak mama tu bangsa Aceh. Aceh kabi bangai tu. My nong Aceh. Nyo betul. Cukup jai lahir ke partai di muka bumi Aceh. Tapi pernah manfaat, pernah faedah ke bangsa Aceh. Hana hai nong Aceh. Payah tiak wodro di no tiak pejuang. Tapi nah mendum gede bijeh pengkhianat. Urung dalim tapi nah mendum gede muka bumi Aceh. Yang meh hancur tak ke Aceh. Hana soleh peduli negara Aceh. Kabeh diputusat di bijeh Yahudi dum. Bijeh ban therap dung tajai kai muka bumi Aceh. Maka tedong partai ji hanali so peduli ke Aceh merdeka lampap ma kabih pungo kepeng. Karena dasar awaknya dasar awak duk. Kon awak duk yang awak gamino baru kaya lu damai MOU memberkon panena. Mutingat kurung yang itat bu kawaknya tingat distat. Puna tingat nampurte bijeh pengkhianat menduma hana balah jasa. Ke awaknya nak. Pi urung drone mantong bila partai PA sehnya pucap. Mana mu pucap. Hana tu merasakan nikmati hasil bumi Aceh yang nikmati yang keperti hasil yang dalam kelompoknya yang ke awaknya yang nikmati awaknya yang merasakan hasil dalam muka bumi Aceh kena awaknya ke dicok damai. Maka awaknya dicok damai ke kelompok droi. Hana sope si Malik Mahmud haram jadah nyan ke wali nangro. Hana sope tim dakir mana faragate bui sugut nyan. Yang kena saya duk ci tim dakir mana fam berekon. Berekon pak di Pajubu Malaysia. Ini ka pegah doktor. Ka pegah doktor drog. Doktor pukul moy gamba itu deh. Awak balorian tu. Ba keluarga ke kok bu binatang ya na. Ba buah ke kok bu. Ada si Malik Mahmud ya, si Malik Mahmud anu bajing yan pi ba buah ke Pajubu. Nanti Malik Mahmud pun tang lah nanti lah yang cih nanti mang bahasa Aceh. Hai ke bu. Yang bahasa Aceh nanti mang awai. Ngon. Tat na tu. Ino kata pegah ino si Malik Mahmud lampap mai. Tujuan hana tu purung dro Bandung. To yang poh bangsa Aceh, to yang poh Ishak Daud, so yang poh Tengku Syafi'i. Hana nanti mikir urung drone, so yang poh le bangsa tokoh-tokoh Aceh mendung awaknya poh. So yang poh Timbak Tengku Dun. Jaitat. Bahkan ilun keluarga sendiri awaknya yang poh cid. Ino kata tak pegah panglima kebui palih hidung.
Hanan ada purung drone to yang poh yang ti Tengku Syafi'i. Kan buat gau yang buat tirada, buat tim dakir manaf. Termasuk ti Irwanto Yesus laknat tilah bajingnya nan. Pu perah pu koma te bui pancuri 7 mendum. Awai wate gatin mudah. Bino bangka kaya lambrut mag. Kap hebat dro ke ba urung lain je menyebab tiagamnyo piu le. Kutung kehebatan awak kah ke mendung. Bah fikir nuk mayak cerit kunyo. Lahir tu 82. Yang lamun hana masalah. I fuck you all off. Motherfucker koruptor piece of shit. Aduh lun kain fit lau. Tak perah anjir tak perah. Sapu anjir tak perah. Tak perah yang god. Be nak. Tak lawan ulama suhu. Be nak. Padahal kiban ka di petutat umat Islam. Hana sadar nu hurung drone. Mulagi sang ke bete aku perahnya. Ketua ji menyulun hana lun bergerak kabeh je ke kafe ke hinang gro Aceh nyai tinan. Nana depu. Kabeh je ke kafe ada na tuduh lun berang kapu di sini namun hana dali dan hana bukti ke lun. Yang tuduhan urung drone ke lun berang kapu je. Hana bukti. Ya, tapi menyulun na bukti ke urung drone ke tengku yang kan sanjung ni urung drone yang kan angke jino ulama. Na bukti bahawa urung tengku yang urung drone sanjungnya urung pajupeng bak kafe. Urung sambut kafe. Mehan hai sambut kafe Amerika tahun 2016 untuk membebaskan agama yang negeri Aceh. Ya, mehan han disambut kafe Buddha tahun berusaha tahun 2020. Litu bul kaini yang sambut kafe Buddha pi berusaha kafe Amerika tahun 2016 buat tubui kaini cik. Nyo yang sambut kafe Buddha tahun 2020 buat bui kaini cik. Mamandung tak ti politik para ulama-ulama jahannam dum. Tak pegah hanapu tak pegah yang na dipiau cik umat Islam dengan corona. COVID-19. Kenyan yang na itu pu piau umat Islam. Hana lam dunia nyo golam pernah terjadi nasidro ulama untuk menakutkan umat Islam dari tempat ibadah. Hana apa? Cuma dia Aceh yang ka berlaku. What the fuck is going on, motherfucker piece of shit ulama su laknat tillah. Bijeh Yahudi dum yang piau umat Islam ngong corona yan. Ino hana lagoy nang grogo. Perkara vaksinyan pi hana si nang grogo. Ino kali terpegah ino nyampe ditanggung jawab man lagi sonan yang lagi ulama yang kali piau umat Islam. Yang boleh ditanggung jawab tengok di akhirat. Yang sesungguhnya hana pu dia larang ke perkara corona yan. Karena ji urung penyakit, urung kutuk oleh Allah maka gebi corona. Kurung yang pegang. Itu ji yang mandum yang cobaan ni ba Allah. Karena ji utak peng. Yang maka untuk dipiau umat Islam dengan corona. Yang kenyan iklan tengok di ba jino. Yang iklan COVID-19. Yang awaknya dipajau peng. Dipiau umat Islam dengan corona. Awaknya dipajau peng bak komunis. Behana na depu. Pegawai bisnis awaknya mandum. Hana sadar urung drone sedram tuah nyamban ka berlaku kiban ka partai Aceh ka tedong di nanggro Aceh nauzubillah min zalik. Mupluh partai kana di Aceh tapi toh sabuh yang nam untuk membuat kemajuan bangsa Aceh nah. Belum jino kana partai baru bansur bali disambut. Nyokai sambut lem partai punan Pak IA kan? Pak IA pu PA hai. Nah, kai sambut partai PA. Kayaknya Partai Islam Aceh nauzubillah min zalik. Ho marwah urung Aceh. Cini cuba fikir tiat cedram tuah. Tiap pedong partai Islam di Nanggro Aceh. Sedangkan di Nanggro Aceh di muka bumi Aceh umat Islam Bandung. Jadi pas saya terjak pedong ino partai Islam Aceh. Ho marwah urung Aceh. Cini cuba fikir tiat ho marwah urung Aceh. Sesungguhnya partai Islam Aceh jik terpedong lagi contoh di Nanggro Cafe, contoh di Tinoi Nanggronyo.
Yang tak kembangkan Islam berarti le katanya. Kon di negara Aceh nyo kenyo yang idiot yang tengah dilakukan, yang tengah digunakan oleh para tokoh-tokoh utak-utak proposal nyo kenyo. Padahal katanya marwah Aceh karut. Tapi mantong kepekele tengku-tengku dan ustad-ustad idiotnya yang kahebat. Lon tidak mayak cerit. Tapi lon jangkau menyo permainan kafe penjajah Belanda Jawanya. Lon jangkau. Yang martabat urang Aceh ka diperhut lom. Lagi contoh terimong syariat Islam pedong contoh syariat Islam yang pegot syariat Islam tengku ustaz tapi yang pegot kibuli itu anak murid buat tengkunya anjing. Hana sadar urang drone. Hana sadar nulau urang drone si dalam tuah nyanban ka dipehancu agama Allah di negeri Aceh hana sadar. Di saat lun bedoh lun caci maki para tokoh-tokoh ulama jahanam, ulama su dan pengkhianat-pengkhianat yang ada di muka bumi Aceh, urang drone benci nak lun. Bengih nak lun, nak khianat lun, nak fitnah hati lun. Nak pegah drone umat Islam tapi nak kejut tebar fitnah atas gau tanpa nak sadari. Ilun gau lam pernah lun tebar fitnah. Pu mentang yang lun pegah ban Bandung kaduh bukti. Kepedali li Allah. Pu mentang yang lun pegah yang lun ken ke ulama. Terbukti ban Bandung jino. Kanya menansi yang nutuduh lun urung dibayar le kafir. Lun PKI. Kanya lun pancuri, lun urung diutuskan le kafir adu domba umat Islam. Ino so yang adu domba umat Islam. Macam cuba fikir dia. So yang paju peng bak kafir dan so yang sambut kafir. So yang sambut kafir Syiah di muka bumi Aceh. Pernah lun perduakan Allah di sini, Tuhan? Pernah lun sesat umat Islam di negeri Aceh? Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya Tuhan lun. Bapi tuduhan lun macam-macam ati lun. Nibak urung drone hana pupu sedram tuah. Karena tujuan lun ku kena selamat bangsa ku daripada ajaran-ajaran kafir Syiah di muka bumi Aceh. Yang tujuan tokoh-tokoh ulama jino memandung kana misidro ya. Memandung kana misidro yang baik ni tegakkan hukum pod Allah di muka bumi Aceh nyan. Matima di handijut. Ino baik tak pegah pulain saboh skater masalah skater mentong handijut bahas. Masalah corona yang hanya untuk menakut-nakutkan umat Islam yang dijut bahas. Kanya. Nyo masalah vaksin. Vaksin na ulama yang cegah. Yang vaksinnya benar tepu apa? Vaksin. Yang vaksinnya nak menjampu dengan darah bui. Benar tepu oleh urung drone hasil dalam tuah. Apabila urung drone divaksin, di jarum vaksinnya, tengok urung drone hana sah hotel ibadah. Kenapa kon? Karena darah bui disalurkan dalam tubuh darah urung drone. Politik pengkhianat kolonis komunis memandungka disambut oleh ulama Aceh. Ka disambut oleh pemerintahan Aceh. Urung drone hana sadar. Membacut-bacut pi hana sadar urung drone. Tak pegah pun tak pegah. Kanya eleh, nyo hana lun tu mana? Sengaja lun pegah abal lembut bacut. Tapi menyangka pengkhianat yang ada dalam partai panik tak pegah abal lembut dengan awaknya cit pengkhianat. Pengkhianat hana masa untuk tak pegah abal lembut dengan urung zalim dan hana masa tak pegah abal lembut. Karena urung zalimnya memang geyu pekafi, geyu poh li Nabi. Dan hana ganggap umat Muhammad urung zalim. Maka pakon lun hujah berani lun hujah ulama su. Pakon. Baik gaduh pegah-pegah dro ulama. Ajaran yang kau laksanakan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pernah dilakukan. Li para-para yang pegah dro ulama. Menancit yang lewat ulama MPU kan, yang majlis perusak umat. Yang nak cerong awaknya membahas habis-habis tentang poligami. Poligami yang nak cerong awaknya dipegah. Nyo lain hana cerong awaknya. Ilmu na iman tan yang awaknya hana le male seperti tengku-tengku jahanam dum bidong. Hana le male sedram tuah. Ya, utuskan anu murid yu jak minta sedekah rata kampung ulenyan pegot lom video yu record lom nauzubillah andai saja ba urunyan tak minta sedekah hana peng kadang-kadang ho tak kena ba muka kon tak perut marwah bangsa katanya hana gayu le nabi lagi-laginya truk ba pegot online infak pas ho peng gede ba bank BRI
Nah, lagi-lagi nyan moden. Hana nyo kenyo jait hat ka dengku kalahi dengku mekat ayat Allah pulo agama Allah dung kalahi di muka bumi Aceh nyo menyanyan hana tabasmi hana pe tajak menumpo Aceh merdeka. Menyo hana tabasmi rangkem yang katutup bangsa Aceh duro-duro yang katutup bangsa mulia tu. Hana pe tajak menumpo Aceh merdeka karena kekuatan jino dilindung para tokoh-tokoh ulama subuh dilindung di pemerintah. Karena pemerintahan suara dari gebi suara li ulama asyik. Awaknya mandum na misi nyan ulama su nyan ngan pemerintahan Aceh na misi mandum awaknya tujuan awaknya memang dikena jak pehancur agama Allah mahan tu pasal dia sambut banser di muka bumi Aceh sedangkan banser nyan so awak tet panji hitam panji Rasulullah tapi pakon disambut di Aceh so yang sambutnya yang berkon tuduh lun adik Abu Janda so apa cut Abu Janda so panglima Abu Janda di Aceh so yang kebaik salah-salah urung drone di saat dumpu-dumpu yang kelih na tuduh hotelon muo mamandum ke gurai urung drone hai sedra mutua yang ke gurai urung drone kon kelon bah yang kelon hana ada na begah lon begana begini begitu hana masalah ni lon enjoy mentong itu no menyoka kepudip musim tu mana dong bekong yang dong bekong kaji tak gapuh lamun penyung yang menyoka ku temai pudip. Malamnya hana lun pudip karena pakon malam Jumat, malam sunat. Igop na sunat, ilung hana sunat. Hai tenak bokeh kali be salah tu. Beh, sunat ji. Tanyo hana wa ino. Maka malam Jumat ilung hana lun menak malamnya. Suah lun pegah apa bergerak becu. Kamu ho, yang sunat bagi lun si. Tak nanti. Jadi nyo saya mutuah. Nusadari urung drone becu. Kiban ka di pehancur ado-ado gedenyo. Karena tujuan lun kan lun jak pehancur akidah keislaman di muka bumi Aceh. Andai saja lun hana lun peduli ke bangsa Aceh lun bah tinoi Kanada mentong. Ada nak pegah menancit gaduh kawar-kawar di Nanggro Aceh kanyo. Ya, gaduh kawar-kawar di luar Nanggro tadi. Wo Aceh hai sedera mutuah yang diperusak urung drone yang dipehancur adik generasi adik-adik drone anak-anak drone. Kolon. Ya, kolon andai saja menyurung drone kawan pegah kebenaran lagi lun pegahnya maka urung drone dipoh le urung zalim yang meci logika becut baik ni ujak walun ni ujak sabuk ni ujak gabung lun dalam perte urung nafik dum han ilun bah nang gro kafe mentong ada tuduh le urung drone barang kapu alhamdulillah kita nyum tamaharame tu saudara di tino pakan Allah gebi hidayah ke kafe tino jahat gebi hidayah le Allah di temung Islam. Masya Allah. Pakon dia Aceh jino. Urung Islam je ke kafe tu. Karena kadi pulahi. Kadi sambut kafe. Di muka bumi Aceh hai sedra mutuah. Kon lon hana jit ke kafe tino. Kon kafe lon ni tino. Kadang timang syahadat lon kadang syahadat urung drone. Timang syahadat lon maah berai dak. Lon watel lon nama itu hana lon pakai sembah. Karena Allah nyan hana kon berhala kon siro patung. Geyu ibadah ke Allah. Kon sembah. Nyan mentong lun pegah hana lun pegah pula lain. Kau ni duduk lun yang kon karena lun kon urung dibayi le kafe di sini. Tujuan lun pribadi lun. Kunu peselamat bangsa lun menyolon hana lun berkawar di sini mungkin urung drot 70-50% kadang bangsa Aceh je ke kafe. Nana depu. Karena memang kafe tujuan pertip partai PA laknat tilahnya dikena pertuhat umat Islam. Baik hanana depu. Yang tujuan partai PA laknat tilahnya menancit PNA. Tabancit bui tegut yang bui ngona the. Awaknya bandua. Kenyataan di pertuhat dengan hurung don le awaknya. Di fok masjid di pedong gereja. Akan berlaku dua rotuk di nang dua Aceh. Han patih nak kalonjit. Nyo bansur kata dong. Jika ka terdiri singuh bansernya di muka bumi Aceh, ditepu. Politik Jawanya ditepu. Urung Aceh bengeh ke PKI. Kanya ke bansernya ditepu. Yang dua rotuk nepreh-preh lah. Dibalik nan banser. Han patih nenging je. Dibalik nan banser dua rotuk apabila berkembang awaknya di muka bumi Aceh. Ya, berkembang. Apabila berkembang tengok dibalik nan.
Ibalik nan pupu lain nyo kena banthir-banthira berarti yang perti anjing barisan pu. Ha? Di urung drone hai syedra lun, hai syedra yang bahagia menyurung drone berarti hana sadari drone ke dro, hana lun tu begah. Yang hana lun tu begah kena kemauan lun dan kiban kemampuan lun yang lun pegat nyo demi kurung drone. Lun kiban di terapa. Kon ban Bandung bangsa Aceh. Bek salah-salah anda ber. Ya, yang serapa-serapa lun menyuna jino pish. Berani lun khun pi meleh 10%. Lun depu. Alhamdulillah. Ramai yang kau sadar. Ramai yang kau depu. Dan kon lun mentong yang tenak-tenak ulama jino. Menyetetemong lam grup. Rata-rata dum ji tenak. Rata-rata dum ji tenak. Di tenak ulama su. Memang kenyataan jino. Hantar tenak ulama su. Nyan katanya udah syahadu ni ba Allah. Katanya tak cinta, tak sayang kulama Rabi. Kulama warisatul ambia, tak sayang, tak cinta, tak lindung. Kon ke ulama su yang dong-dong bak pintu penguasanya memang ulama petusat umat Islam. Tapi pakon urung drone galak ni ya pujo-pujo kalagen pujo Tuhan gede. Cum jaro-jaro nyo ji kon tapak dapat dua de muka. Ulama sunya hana giyo sanjung, giyo poh ulama sunya, giyo caci maki, giyo mari berkera-kera. Hana apa tegang-tegang. Baik ya tu tapi kafe ulama su. Urung zalimnya hana apa ya, hana apa segan-segan untuk nupa kafe. Menansid urung bila ulama sunya. Sah-sah saja nak kafe. Hana apa ya yang hanya takkan umat Islam kafe, umat Islam yang taat kepada Allah yang betul-betul. Nyamnya takkan kurung yang diword ke draw ke kafe nya kurung bila urung dalim ci poh le nabi hana ganggap umat Muhammad. You lihat hadis yang sahih lihat ba ulama. Nah apa hana? Yang baik menyo hadis yang sahih kesembunyikan, yang nak ke tepi hadis-hadis yang jir khiyas. Yang kenyan yang nak cerang. Hadis kira-kiranya hadisnya jir khiyas. Yang kenyan di petebit. Aci menyo hadis yang sahih yang betul-betul. Han kecil petebit mekap capi sebab. Nah, jadi menyo mekap capi keung ke tentai saja. Hana paju. Jadi hana lafazkan hadis yang sahihnya. Ilung berangkap pujud begah hadap ni caci maki berangkap pujud benar depu le urung dro 75% ka penyokong lun di muka bumi Aceh. Berangkap pujud na begah. Nah tido dua dro leh dro yo apa-apa syam yang temenak bak komen hana pu tajak layan kol label getanyo. Nah, hana suah tajak layan yang setuju hana suah lun hana layak. Yang lunjak layan urung temenak yang kelung berangkap pu. Kena puih sakit hati kata tenak ulama su awak nyan sebab lakomai. Padahal urung pehancur akidah keislaman di muka bumi Aceh. Tak pegah pun tak pegah kanyo deh. Naik trom-trom di blue-blue. Ulama yang berusaha umat Islam cedera metuah ulama. Kon ulama waris Nabi ber. Yang ulama yang kadang-dong le atuh pintu penguasa nyan ke ulama nyan. Berarti yang na bak Quran pedung 26 dro ulama pu. Menyokong pemerintah kan. Yang ke ulamanya berarti yang 26 dro yang penyakit. Kon hana di muka bumi Aceh yang di muka bumi Aceh ulama warisatul ambia mentong jaitat. Nah ulama waris Nabi mentong lebih kurang 50 dro. Yang betul-betul. Baik telah hantu. Nah ulama mentong. Cuma hana tergelar lagi ulama jahanam jino. Le tu panggung dan diwara you pilih lebu tigut. Jak li pegot meeting kedih lam kantu gubernur, lam kantu nyo jak li kedih Jawa Kartus. Wo dari Jawa Karta tamong tehe keno Aceh. Karena awaknya di kiblat kedih Jawa ditunduk ke Jawa awaknya, maka hana dipeduli ke Aceh. Aceh jid kehambat merdeka karena but awaknya. But awaknya but partai KPA disokong le ulama su. Disokong le ulama su. Kena ino yang pekong yang petun di Malik Mahmud ino kongop ulama-ulama su yang petun. Nah pedung-pedung dro ulama yang petun di Malik Mahmud cukup tegai petun. Nah yang moden ulama yang moden tanda tangan pedong kontrak
Nah macam-macam nah ulama ya Aceh ya. Ulama-ulama andum. Alah ana luntong pegah je dalam tu aku dah pegah teman. Hek tak keluar-keluar luntong nak namu pu. Pu di 34 kirim chip bacu kawa bak ma ke gedeh. Kayak laki chip. Ilung hana aku main chip hai. Kayak laki chip kena bak komen lun. Ha? Bit anu bosor kondong. Gaduh kamu main chip. Igap ino kau jung dunia. Tinggal hana kiban game-game-nya. Anu benih di puah harum liai. Cerong-cerong tak bawa main chip. Ilong inoi Kanada aku tinggal. Hana bah HP ku ilong game-game. Segala game, sapu game hana ilong bah HP ku. Hana aku main game ilong. Nyong main bibit le jupu game-game habis mata mentau. Nung sadar si dalam tuah, nung sadar. Jadi menyepulai katanya tecok kemerdekaan Aceh, maka katanya wajib tapi nah rangkum yang kamu dulu yang kata top bangsa Aceh di muka bumi Aceh. Baiklah Nabi sokongan ke partai PA, ke partai PNA. Baiklah Nabi. Menyo Nabi suara ke awaknya bermakna urung dronuh kan terima kontrak penipuan limong tuntri. Limong tuntri limong tuntri menyo terima menyo Nabi suara ke awaknya. Sadar bacu. Nyamban ka di patho iya nu Lampung Gong kan. Hana sadar nyo kalinyo nu sang menyo pilih lam ano di patho Lampung Gong kon iya. Dipilih ipatho selende kadang ipatho tu anu Lampung Gong. Sadar becut cedera mutua hasil bumi Aceh jadi datat kadi repah yang kaya yang seperti tokoh-tokoh pengkhianat yang dalam partai PA KPA yang. Hana harta mai, hana harta ya awaknya nan tan nilai. Tak kali-kali yang menyo gaji awaknya nan. Padung gaji paling itu datat 50 juta hanya tibulut. Kaya hana le gaji awaknya kecuali peng di korupsi awaknya. Pu hana inong hana nu. Yang ke peng-peng dana sus awaknya dikelola le awaknya. Dibagi le ke kelompok awaknya. Tapi urung drone hana sadari. Padahal yang tolong awaknya urung drone hasil dalam tuah. Tapi di tem khianat, di tem pelikut anu syuhada dung. Jino kai puka lom iklan baru lom. Liperti kombatan gam asedu ciknya nanduma. Kabeh sadar awaknya ngon video katanya yang ka pegah lung hanali dalam anggota KPA yang pukoma ke yang berkon kepaksa bangsa Aceh kayu jak pilih KPA. Han dipilih KPA kayu tebit muka bumi Aceh melagi sang konang roma awak kah. Awak ma awak kah peh-peh kayu jak tebit bangsa Aceh muka bumi Aceh kayu jak demi kayu jak pilih dro kai bu tegut. Ino ka kawar-kawar lom butir MOU perti kombatan gam yang ka jit kelamit Jawa. Yang kenyau permainan awaknya si dalam tua. Jadi hana suah ni jak dengar. Tuh nama awak KPA ataupun PA nya yang kali bekerja sama. Yang hana payah li ni jak percaya 100%. Hana suah ni jak percaya li 100% yang awaknya puan. Yang awaknya ibarat nak ase duk bak belangong. Samping belangong ya awaknya. Ase duk samping belangong toh yang diluk li majikan dijuk li. Luk li majikan lam kanot tio lam belangong. Diluk li si dikrek dijuk li. Apa Aceh nak tedar lagi saya duk bak belangong kai pegot urung Aceh. Perti bijih-bijih pengkhianat yang lagi nyan ka di pegot. Menyo ibarat Aceh duk samping belangong. Toh yang dicok li majikan berarti kap. Ikahnya kakap. Kap. Nyo kerap abih aso. Aso kerap abih lam kanot tinggai tulung. Jadi awaknya ka di pegot lem sandiwara baru jino. Kan kampung. Awaknya kai pegot lem sandiwara baru jino li awaknya. Cara lain hana karena awaknya karut ino KPA, PNA karut awaknya. Ada partai-partai lain pi hana suah tayak pilih ino si dalam tuah. Tanyo kalinyo wajib tak baikot. Kon wajib tak pilih jihad, pilih Prabowo. Be salah-salah dengar. Nyo kedro untuk tak selamat bangsa dan terjaga agama keislaman di Negeri Aceh be sampo hancur dan reli akidah keislaman di Negeri Aceh si dalam tuah. Menyempurna urung drone kesut tecok Aceh Merdeka, bendera merah putih tet seluruh wilayah. Tet ubena bendera merah putih katanya menancit kuburan Belanda yang pinah.
Bek na sampuh gedih bek na le di muka bumi Aceh. Tiak lam laut gedih menyohana diselesaikan nang gro Aceh. Kamu karena awal Aceh merdeka ngon Indonesia nyan. Belanda nyan di depu. Cara saboh-saboh ji katanya untuk tacok merdeka nak kita pinah eno kubu Belanda. Kubu Belanda yang na di Aceh pinah Bandung. Usulkan nilai tiga ngon Belanda pun nak kemerdekaan nang gro Aceh pun hana menyohana berarti lam berat ma ke kubu inda tua kah ku pinah lam laut gedih kuti. Kita gunakan ke lain tanahnya. Tajak kubu. Kafe penjajah lam tanah suci yang. Fikir baju. Bah, nanti mikir baju. Abu si cukup jauh-jauh hotel mikir. Hana urung drone nanti mikir yang bagian kubu pinah. Hana, ada ngejak gula ujung dunia hana ilmiahnya ba urung drone. Ujung dunia hana ngejak gula hana ilmiah kubu pinah kubu Belanda yang tiak lam laut untuk tecok kemerdekaan Aceh. Yang lagi nyan jino dah pegot. Kamu tahu kan? Dia pendengar tiga bawa partai nak cerong ikut cuci utak lilun baik gaduh cuci utak li penjajah Jawa Belandanya. Ku cuci utak awaknya ada buka ek Mali ek Libya je nah. Ku cuci utak awaknya lilun nak cerong ni becut. Baik dia pegot ma di nanggro Aceh yang kon nanggro ma awaknya nah. Nanggro Aceh nya natain datu katanya. Alah syedra mutuah. Nyo kenyo yang pelelun pesampo syedra mutuah. Nah. Nyo kenyo yang pelelun pesampo sabi-sabi lun kawar-kawar rata-rata sot. Karena apa kau lun kawarnya syedra mutuah demi ku selamat bangsa aku. Karena kenyataan jinopu yang ka berlaku di muka bumi Acehnya. Memang Acehnya kena je ke kafe dum umat Islam di Nanggro Aceh. Macam-macam bagawa ka di Nanggro Acehnya nang sedar. Dipegot TikTok dalam masjid. Dijak joget-joget dalam masjid Ibanda Aceh yang berunan bangsa Aceh. Urung Banda Aceh. Padahal yang joget-joget perti Aceh lain dum ya pegot TikTok ya selfie kedih Banda Aceh. Yang tercemarnan urung Banda Aceh. Baik lagi-lagi nyan buat ke. Baik lagi-lagi nyan buat. Nah kedengar. Cukup hanjo. Nanggro di Banda Aceh nyan yang sesungguhnya nah. Ramai urung tamong dum. Yang perti Aceh lain dum. Ijak pahancur Banda Aceh gede. Ijak pegot mai Nanggro Aceh di Banda Aceh tadi. Dalam tempat ibadah dia pegot mai dia selfie. Pakon hana ulama yang cegah. Hoka wa weha. Kitlong hơi wa weha dia. Pukai tho ni moho kiblat awak nyan puhana. Tak pegah ino ang na gaduh kawar-kawar late Wahabi lampu kuama ku. Wahabi kalit. Siang ka petamong di Nanggro Aceh. PKI Banter ka petamong lam Nanggro Aceh. Nyokol lundong sot Wahabi palih nyan jibe. Hana pele lun jak dong sot Wahabi haram jadah nyan ji lun. Baik tu lun nek pegah lun ka Wahabi lun. Kon Wahabi lun. Konyang jino permainan tokoh-tokoh haram jadah jino ka dikembangkan di muka bumi Aceh. Nyo kenyo bijeh kena gronyo dum. Kemungkinan nek awaknya yang perti pelayan Belanda je mun. Karaya jino awaknya. Mungkin nek awaknya yang sambut Belanda je mun. Seno gronyo hingga diodong ke imum. Nyo kenyo yang ka tengah berlaku jino di muka bumi Aceh. Tapi urung don hana sadari gaduh nu pegahnya ulama. Pe ulama pukoi ma di. Muh bajaro inong bebere mucaca. Nyan ulama ada pegah. Motor menyohana yang baru tepluk dalam plastik. Han di kredit. Nyan ulama ada pegah. Nyo. Ulama jamun ngoija thawa ke thawa ino ba bahu ke gueng itangin gero. Tapi male murung kon tapegah api. Ulama jino lampa ma ke plat nyokol lemboi dua lemboi tha. Nyan plat motor limong boh sapo motor kredit maka diutuskan anak murid dia jak minta sedekah untuk bayar tup kredit motor. Pedong toko rata sago. Dirikan pesantren rata sago bisnis Bandung jino yang baik tayu taat kepada Allah yang baik tayu. Peharum hukum tahunya bawanya mate mai hajut. Pu pegah jak bapa pesantren. Kajak bapa pesantren nyan golong tente menjamin ke asal surga. Yang asal surga ini awak Allah khilafah. Nyan yang awak bila agama Allah. Nyan awak nyan yang akan menjaminkan oleh Allah awak nyan.
Sajan ambia ke peduk kon perti tantri-tantri yang jak but bak dayah kufar nyan hana malim pim tiro yang najid ke maling. Maling dum yang najid. Put bebere atapo. Menyobrokon ngai tangen wing ino ka motor ino pegot selfie lampap ma genyan moden curak-curak ulama gino. Kanyo. Nyan moden gino tengku-tengku jahiliah gino. Pat na marwah ilo. Yang na cerong buka kitab pegot video live dengan surah kitab mapu ya pui dakwah, mapu ya pui tujuan like and subscribe baik tu nyan kenyang. Yang kenyang tengku-tengku iklan haram jedah hadung jino. Hana taat kepada Allah awaknya ilmu panjang, tapi iman tan membacut. Hana iman awaknya. Ada musang awaknya na iman panena ya sambut kafe banthur. Panena ya sambut kafe luar negeri. Truk bak kafe budai sambut. Panena iman awaknya. Hah? Ai purte puaje pilih Prabowo. Nauzubillah. Kakole rukun iman ngerukun Islam kata puwajib. Kata tamah lam rukun iman thang tabotu. Tapi wajib pilih Prabowo. Nauzubillah min dalik. So Prabowo nyan cid awak ne ke awak cepo ke hai. Baik kaya puwajib yang kengkot. Yang kon kaya kayu jak puji. Man pane binatang tu. Macam-macam na ino kalahi hidup di muka bumi Aceh. Hanya terpegah sapu hanya terpegah. Bukan je yang menang dah. Yang pikat tengah malam bak lu ni tino. Tengah malam kai tino bak lu. Nalih pupoh kah na mulun tu pupoh. Kapoh dua kai tino. Musadari cedram tuah. Kon kelun yang lun pegahnya. Yang kon kemauan lon ingin ku gapai kenyo kejihana perle bagi lon warga negara di sino. Menyong merdeka Aceh long ada hana nabi won cok urung drone yang penting urung drone bersejahtera nah hudip di sinan. Baik tinggal di samping ge halam di kedenyo. Tapi magun matang proof kaya. Nyan matong. Di temai pegah kedenyo termiskin di Sumatera. Ini cuba fikir syedram tuah. Ya Allah, indah tu gedenya jamun lah. Indah tu gedenya jamun truk bak kapai dumpu ke blok Indonesia Jawa yan. Tapi terus bak dalam jino, indah tu gedenya mesti titap oil pi minyak hana pernah gecok. Mesti bak kaya kalau pernah gekoh le indah tu gedenya. Jamun nawai. Bah, olehnya penduduk Aceh jamun gedenya rakyat bangsa Aceh jamun nana tudung ro 16 million ro. Ino pedungro ino bangsa Aceh tinggal. Pedungro tinggal bangsa Aceh 5.600.000 kayo. Nyan tinggal bangsa Aceh. Nah, bang, makin di negara laju bangsa Aceh, hasil bumi Aceh dikeras. Jamun cukup jai. Urang Aceh jamun nyepatnya rezeki ke bak ujung jaro, urang jamun. Gepula pala, gepulanyo, gepula haji. Hana pernah gecok city tap minyak lam tanah Aceh. Golam pernah si bak kaya gekoh le indah tu tinyo jamun. Tapi gah harkat gemita rezeki bak ujung jaro, geblo kapai terus bak ke Turki na geblo kapai le urang tinyo jamun. Kon ke Jawa Belandanya. Bah, terus bak ke Turki na geblo kapai jamun gedenyo. Ngentek alit Belandanya. Terus uarap geblo tanah le indah tu gedenyo jamun. Nyo. Tapi na indah tu perte bijeh seno gronyo jino ditain kontrak ke Jawa. Hasil bumo dicok di Nanggro Aceh di tim tain kontrak urung di samping duk tro. Asai kasip ke tengku nyan mentong kasip. Nyan politik tengku jahanam jino. Yang tengku proyek dum kalahe di muka bumo Aceh, tengku tak proposal dum kalahe di Aceh. Ulama su dum kalahe di Aceh. Maka dajir dasar pun ideh lam daya. Yang dajir puyo man Islam puyo dari tempat ibadah. Kalahe memang Abu Mudi mesranya dajir. Urung puyo man Islam. Nyo jelas lun pegah hana lun jak som-som. Hana som salah lumah saleh. Yang hana lempar batu sembunyi tangan bawa usi. Jelas pegah. Dajir. Nya Abu Mudi mesranya dajir. Syiah hajian. Awak sambut kafe Syiah tahun 2014. Mufti Adnan yang mati berusaha. Yang kenong ranjau. Yang Mufti Adnan dituri le awak Afghanistan di sini.
Hai dari awal kol lun tu pu ci Syiah nyan. Imam Syiah. Imam ti Bashar Asad. Memang tu kena kena daban berusaha bulan Januari bet salah bat Tuhan. Januari tanggal 10 bet salah bat Tuhan. Jadi lun pelemah, lun ngon ulamanya, lun karu. Jadi na foto ngon foto mufti Adnan nyan. Hai, nyan na foto Imam Syiah lagoi begah. Nyan foto nyan imam dari Suriah yang. Jadi Pak Kadri, kipan han Kudri yang kau nak ba jaran tu saat nah. U Pakistan dijak ba jaran tu saat li mufti yang nanya. U Afghanistan, u Palestin. Syiah ibaga, betul Syiah. Ya. Oleh nyan tak kalau dalam foto yang Imam Syiah mufti yang nanya. Ngon Bashar Asad di dong imung. Maka dikembangkan le si Sonan le Bang Hasanon. Inang Gro Aceh. Yang keji dah je. Dah je terbang. Yang dah je dua anu mata tapi selongkok pakai terbang ni ji ya. Yang kenyan dah je puyo umat Islam sesungguh ji katanya menyomate buat tempat ibadah. Ha? Tam laki cibu mati cibu meninggal itu dalam tempat ibadah. Kanya le. Puta puyo dro dengan corona. Kayo ke corona yang perti dah je terbang tu. Kayo ke corona dengan ke Allah. Maka dipuyau kena hana terjadi dalam dunianya hana ulama sidro yang puyau umat Islam ke masalah corona. Cok tok khusus di Aceh. Di Aceh tegai yang puyau umat Islam. Yang padahal memandung politik di pajuh peng peng dari PKI, peng dari komunis di pajuh. Corona, Haji peng. Yang nawanya nang pajuh peng. Carong dahat politik kolonis dicok sot ulama yang kai tunduk li bangsa Aceh, yang kai dihargai li bangsa Aceh. Carong dahat permainan. Menansi lagi haji umah awal haji awak pegok mi yang pu. Ayo, carong dahat. Jawanya carong dahat untuk dicok si dodro urang untuk budi disanjung li bangsa mesti. Ya, yang lagi contoh haji umah berkampung kau awak pegok mi. Yang kau main film. Dari main film ni sampai dijut ke anggota DPRD ya. Biasalah apa Tuhannya kan. Coba fikir dia. Karena gemaran. Yang film empang beruh. Yang film kafe urung. Yang film empang beruh haji. Yang film kafe. Nana ada boleh urung don. Hana kan. Yang kenyang politik. Yang film empang beruh. Yang film tu saat. Yang benar tu boleh urung don. Atau dirancang li kafe yang film pang beruh yang urung drone gaduh bangga so haji umah yang pun aja so dia pu bang Aceh urung drone hanana depu pak di preh sagai pak bandar Aceh di urung taki kana anu buah drone di sekretaris drone bandar Aceh urung taki mio hana peng piu hai timbo pegah marang kepu mama ya yut pegah kena na tujuan dan na misi masing-masing wak nyan Bandung. Mamandung na misi dro ya wak nyan. Misi mencalon dro kenyo keje. Mamandung na misi dro. Kon hana ada dupu tak ti permainan wak nyan Bandung tak dupu. Hana hoi ke them nyo busi pegah ba. Karena pakolon pegah informasi dumpu segala na wak media segala macam awai truh wak ketenyo. Cuma ketenyo kon na sede tu te apa lebak YouTube. Kau nak sedek menyo video macam video na bak lun ni sino bangsa mulia aku yang kirim. Dari Sabang sampai Singkil gede bangsa Aceh lun. Macam-macam video na bak lun tapi long hana pernah lun jak post bak YouTube. Sebetulnya menyo lun post bak YouTube macam-macam video na. Menanci lun post bak Facebook macam-macam video na bak lun ni sino. Seguh lom itebit bak media, awai truh informasi kena bak lun. Pakau lun pegah kena bangsa Aceh lun. Bangsa Aceh lun yang sayang kelun, yang cinta kelun, gebi informasi kena bak lun. Gebi informasi pupu yang terjadi hal-hal yang terjadi di muka bumi Aceh gebi kabar kena bak lun. Nah yang patut kena do macam-macam. Maka katanya hana boleh terjak publikasi. Nyoci yu pegah riat ba ulama yang masalah vaksin nyo yang kena jarum kena pasal darah bui dalam tubuh bangsa Aceh. Kemungkinannya ni memang kena jak pejuh umat Islam dari tempat ibadah. Mamanya kadi pasal darah bui tu dalam tubuh sedera mutuah
Hanasah tu sapu denyo. Sembayang hanasah, truk bak mati de hanasah ya. Darah bu irmang kai pasolam tubuh. Cina ni cuba fikir urung drone. Nah ulama yang mencegah kanyan hana kat. Nyayu jarum telefon ulama yan. Ulama yang pegah ke virus corona yan kan. Yang ke ulamanya nilai yuju. Kemungkinan vitamin di BP ada di jarum. Di BP vitamin lain ubat. Yang ngon ke pemerintah lain ubat, ngon ke rakyat lain ubat. Kena rakyat dikena poh. Menyo di jarum pemerintah katente saja menyukon jarum palsu, vitamin di buah dalam badan. Di menyo di jarum rakyat, rakyat Aceh memang dikena poh. Poh rakyat Aceh kena patung Cina tiga. Po panai corona le nang gro Aceh no. Cina cuba fikir le. Urung Aceh urung paju pli. Urung paju asam tunti urung Aceh. Po panai dua pli le. Po panai dua corona le. Cuma menyokong tak pernah tapi ya umat Islam katanya tak cok peng mentong. Tak pegah dro tu kena corona ini itu ini. Padahal peng kali tak paju naik paju peng 200 juta yang pegah corona ini nang Aceh. Ni petih pun. Ni petih pun lon pegah. Kutupu kau nana lon tupu na urung bi kabar. 200 juta tepo, lebih 200 juta tepo di paju peng untuk dipiau umat Islam dengan COVID-19 coronanya. Beh, yang so yang pionyan yang kenyan urungnya yang pajupeng. Behana na pule urung drone. Yang ngon bayu motor kredit, ngontuk motor kredit. Kajit menyumunan cira bah. Kajit menyumunan terima kasih beri dedat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyukahan mati di malung mati ke tak gawat. Ai api. Hai ti mati cedera. Tak gawat le.